Is-settur tal-ħarsien tal-annimali se jkompli jkun qed jissaħħaħ hekk kif ġew imħabbra żewġ inizjattivi Adopt a Pet Allowance u Free Vet Services to NGOs. Dan ser jgħin fit-tkomplija tas-servizzi veterinarji b'xejn offruti lil laqdiet mhux governattivi bilan li tajn fil-ħidma tal-ħafna volontiera f'dan is-settur. Fil-waqt li semmiet l-apprezzament tagħha tax-xogħol li jagħmlu bosta volontiera fis-santwarji biex jipproteġu l-annimali, is-Segretarju Parlamentari għas-Sajt, l-Agwakoltura u Drittijiet tal-Annimali Alicja Buġeja Sajt qalet li b'investiment ta' madwar 80,000 euro matul is-sentejn li għaddew, il-Gvern kompla jagħti l-appoġġ tiegħu lis-santwarji u laqdiet mhux governattivi billi provda servizzi veterinarji b'xejn. Hija spjegat li se jkunu qed jingħataw 45 euro għal kull kelb u qattus li laqdiet ikunu qed jieħdu ħsieb u 180 euro f'każ ta' żiemel. Gvern qed ikompli bil-ħidma tiegħu favur l-annimali, speċjalment annimali abbandonati, u għaldaqstant illum qegħdin nħabbru żewġ skemi importanti waħda għas-santwari biex inkomplu ngħinuhom fejn jidħlu l-ispejjeż tal-veterinari li jaffaċċjaw biex jagħtu l-kura u s-saħħa għal diversi annimali li huma għandhom u l-Adopt Pet Allowance għajnuna lil dawk li jixtiequ jadottaw annimal minn ġewwa l-Animal Welfare Directorate. Dawn iż-żewġ skemi aħna nkomplu ninkoraġixxu lill-pubbliku ġenerali biex jadottaw l-annimali sabiex iva nagħtu t-tieni ċans il diversi annimali li jisfaw abbandonati. Buġeja Sajt sostniet li kif imwiet fil-manifest elettorali, il-Gvern kommess li jkompli inċentiva aktar nies biex jadottaw l-annimali. Għaldaqstant il-Gvern qed jinvesti madwar 30,000 euro vouchers u li jistgħu jissarfu f'servizzi veterinarji wieħed mill-istabbilimenti jew kliniċi li huma rreġistrati mad-Dipartiment tal-Ħarsien tal-Annimali. Dwar dawn il-vouchers One News tkellem ma' Joseph John Vella, aġent direttur tal-Ħarsien tal-Annimali. Din l-iskema tal-Adopt a Pet Allowance ser tibda fl-ewwel ta' Wissu. Huwa maħsub illi b'waqtu ieħor se jinħarġu 430 voucher illi jkunu on a first come first serve basis.